football Titi part zaruk somkwa pakhat na ngai thavele ta ila tuntuma chuan in khel result hi soima saka neilok te ang nizan khan in elna sang khel chun zomania chuta chuan UEFA Conference League ka rejeka in sikhat fine an mikhwa Sparta Pra an nea Spanish La Liga a Real Sociedad in gol ni gol khatin Sevilla an ne boka Serie A AC Milan chakzo lovin an mikhwal pisanen gol ni veve khungin anin ne tok ani he mecha hian AC Milan he minute sarina Rafael Leo mangin man shoi masa ma se second half minute samrukna pisa hian Juan Cuadrado penalty goal mangin an suta minute samriat parukna Embala Enzola mangin pisa hian an goal ni na an khungzui le mikhwal team hi an chak mai don ni in langman ma sela additional time minute samkwa pathumna Zachari athekame an AC Milan tan an sipura suta AC Milan hian in khel thunun chungin goal shot po nei tamjok chungin point khat an lo chuak ta sham ani Germany League Sangbar Bundesliga Werder Bremen in sikhat fine FC Union Berlin an ne boka France League 1 Paris FC chu an mikhwal nan te sin gol ni gol khatin an ne bok English Premier League po khalsun zom ni in match khat khelania heta hian Leeds United in West Ham an mikhwala gol thumlu tin minute thumna Leeds United hian Brandon Aronson mangin ma an shuaya minute som pangana Joy Rodonan Leeds United ma shroina belcha vele in first half asin hi fine Leeds United hi an chungnunga West Ham hian an sepur su tum hle ma sela an bese angin chance ani siam tam hlei thei lova ma se hun top don hai minute som kwana Matheus Fernandes mangin West Ham hian goal khat an khunga hemi nu bo ruak tang zwal ma sela West Ham hian goal dang bel thei talovin goal ni goal khatin Leeds United hi an chakta point thum an hlo chuak ani ti hian English Premier League season kalme ka Leeds United hian khel kwa atangin point som pakhat an neita tebula som pathumna an om an netak West Ham United hian khel kwa tum khat chau chakin tum khat do an neya tum sari lai tlomin point li chau an la neya tebula an noi bar dot tua an om tamek ani West Ham hian season an mang cheleya kan soitak angkhan som pakwana an oma khel kwa point som ni pasari lo chwa thei atangin point li chau an la lo chuaka an din mun a thalo hle season bull an tan thalo ema wangin Graham Potter banin Nuno Espirito Santo team kai shoi turin an ruaya Nuno kai shoi na nuaya azonin tumthum an tlom le der to tu season a hian Premier League ka tlarhnung puilo beran nia goal som ni temeu an chuatling towa anni aya goal khung tlem team pahni chau ombokin Nottingham le Wolverhampton te an nia anni pahni hian goal nga veve an khunga West Ham hian goal sari chau an la khung bok ani in khele turlam kan soimhain topic danga zuang kai talokila Pep Guardiola hian tun hnaya miten an selna sat Liverpool team hi alada sang leya ti hian a soi Liverpool hian match masa pathuma nena an changa mi zongzongin an hna an thok thatak zetin ha hi pin an faka keini match nia kan tlom zona no moi chu ve phatolova min chua tuna lem Liverpool hi azona match thum an tlom awangin mi then khat chuan no moi chu ve phak tolova an ngaya Manchester City hi no moi chu phaka an kirle ta tin an soibok match nga chung lek atangin season kal zel tura thil omdan tura ngai dan siam thei anilova kei chuan Liverpool hi an ron kirle don ti rin lelna kanei lo hrim ati ani Pep hian Arne Slot kai shoi Liverpool hi champion no moi chu na tak ni turin anin siam rem ngei aring hlea chumi pialama anin ma chon naya ril rusuk na lam hoi game a khel tela angai theibok ome Bruno Fernandes hi anupui thu soin ariru alapeng na sa hle ni in alanga ama nge hian ti hian a soi kanupui hian tuna ka khelna klapa hian ka du angte ka hlo chuak em ti min zota achan chu he klapa hian ka beise ang ka hlo chuak lo ti a hriat wangani keima nge hian he klapa ka suang tua thin kalaton lo zia ka soi phei chuan kanupui atangin thil dang tam tak alo kalbel thin atia Bruno Fernandes hi anupui hian United ta hian I hlot ling tok em ni ti in azot ani bera rem chang dang antana hlok tur le hlotlin zual thei be seina aom chuan anin puchuak du mai point arin oma tun haya Bruno hian tun season a United ta hian masona abe se ang amu lo chuan season thara United korhak atum to lo ti thute aleng boka United captain hi anging runi in angai thei United hian ma an son thatok lawani chuan an captain hi an chan mai thei mechia te hi mipa ne thei tu an ni thin bok nen Bruno po hi anupui zona awangin ain ngai tua non na sa ang ti arin om
hetiang kara hian Bruno Fernandes hian a soidanga chuan ka soito angin he hmuna hian nuam ka tia ka suang to thin te puitlin chak na po kala nei zel mi then khatin season tharatan ka hmalam hun ti fel to min ngain chutiang chuan an soiti ka hria a club hian thutlungna asiam to ani chuan thu hran ania keima nen chuan eng thutlungna ma kan la siam lova tute nen ma kan la indoor lo kei janin ka du dan a hria FIFA World Cup zoa bak hmalam hun hi kan soidon lova tu nen ma kan indoor lowang atiani Bruno hian United chua san lo chungchanga chuan nakuma kheltur FIFA World Cup hi daidan na mani inchelna na manga World Cup thlen ma chuan a career kal zel turatan thutluk na siam atum lo ni in alang hriatel tur ero nakum FIFA World Cup hi rohman ang chuan June ni som pakhat atanga July ni som pakwa thleng an khel dona chu season kal mek zo season thar tran ma ania chu wangin World Cup zoa season thara club thar nei turin Bruno hian thutluk na ala siam theidona asiam ngeya ngem ti chiang ri lo ma sela o faradona zirin United ne nemo club dang ne nemo engemo chu a thlen ngei arin om hle zanin enrini zan le naktuk pathiani zana te hian in elna sang khelchun zam tur oma chungjinga chuan English Premier League a zanin enrini zana hian Darsari lechan vea Chelsea le Sunderland anin machondona Newcastle United le Fulham in machondon bokin Darsoma Manchester United in Brighton an mi khwaldona Darsom pahnih lechan vea Brentford khelmola Liverpool an lenglu don bok La Liga a tlaidar nga le achan vea Girona le Real Oviedo anin machonanga Darsari le Minisomli panga a Espanyol le Elche in machonin Darsoma Athletic Club le Getafe anin machonanga Darsom pahnih lechan vea Valencia le Villarreal anin machondon bok Serie A hian zanin daruk lechan vea Parma le Como Udinese le Lis anin machonanga Darkwa lechan vea Napoli le Inter Milan anin machondona champion tum team pahnih anin machondon Darsom pahnih le Minisom panga a Cremonese le Atalanta anin machonang Bundesliga a zanin Darsari hian arwalin match nga an kheldona Borussia Mönchengladbach khelmola Bayern Munich lenglutin Frankfurt in St. Paulian mi khwalanga Augsburg in RB Leipzig mi khwalin Hamburg in Wolfsburg an mi khwalanga Hoffenheim in Heidenheim an mi khwaldon bok Darsoma Borussia Dortmund in FC Köln an mi khwal bokang France League Sangber League 1 a zanin Dare lechan ve hian Brest in PSG champion team hi an mi khwalanga Darsom lechan vea AS Monaco le Toulouse anin machonanga Darsom pahnih le minit samthum panga a Lens le Marseille anin machondon bok pathiani zana hian English Premier League a Darsari lechan vea arwalin match li an khelanga Bournemouth in Nottingham mi khwalin Arsenal in Crystal Palace an mi khwalanga Aston Villa in Manchester City mi khwalin Wolverhampton le Burnley te anin machondon bok pathiani zan Darsoma Everton in Tottenham an mi khwal bokang Serie A lama hian pathiani tlaidar nga a Torino le Genoa in machonin Darsari lechan vea Hellas Verona le Cagliari Sassuolo le AS Roma anin machonanga Darsom lechan ve hian Fiorentina le Bologna in machonin Dar khat le Minisom panga a Lazio le Juventus anin machondon bok ani Germania League Summer Bundesliga pathiani zandaria hian Leverkusen le Freiburg anin machonanga Darsoma Stuttgart le Mainz anin machon bokang League 1 a pathiani Darsari lechan vea Lille le Metz anin machondona Darkwa le Minisomli panga a Auxerre le Le Havre Angers le Lorient Rennes le Nice anin machonanga Darkhat le Minisom panga a Lyon in Strasbourg an mi khwaldon bok ani pathiani zana hian La Liga a Daruk lechan vea Mallorca le Levante anin machonanga Dare le Minisomli panga Real Madrid in Barcelona mi khwalin Darsom pakhata Osasuna le Celta Vigo anin machondona zanlai pel dar khat lechan vea Rayo Vallecano le Alaves anin machon bokang pathiani zana El Clasico kheltur hi soizau talokila Barcelona le Real Madrid in machon hi ahminga El Clasico antia Covela football derby match ha ropui berpol ani Barcelona hi kumsang khazaria samkwa pakwa adin niin hemihnu lo kumsang khazakwa pahnia Real Madrid team hi andin velea hemihnu lo katang hian El Clasico match Barcelona le Real Madrid in machon hi Covelin ahmuthina amai ro chu kumsang khazakwa somni pakwa a La Liga din ani hnu khan El Clasico match hi ur sunjok le boruak changjok sangjok kara khel ani tachin ani Spanish club ro pui pani Barcelona le Real Madrid te hi anin thlaulo hleya
Barcelona hi Real Madrid laka tumza pathum an chak towa Real Madrid hi Barcelona laka tumza panga an chak to boka anin thlauna hi tumhni chawania Real Madrid hi tumhni in an chak tam zo ka ni tum somnga pani anin draw to boka gol khung lama po hian Real Madrid hian gol rukin an khung tama gol zali samthum pasari an khung towa Barcelona hian gol zali samthum pakhat an khung to thung tichuan home match a record an nei chungchanga Real Madrid hi an home match a tum samruk paruk an chak towa Barcelona hi an home match a tum samruk pathum an chak to boka hetiang hi an statistic ania wangin Barcelona le Real Madrid te hi anin thlau lo hleya El Clasico match darbero pui taka hian achunga in el team lian pahni te hi anin tluk thokhat viawa Real Madrid hi chungnung jok hret nima sela an chungnun na hi atam lem lawani tugin khan USA MLS season kal zela knockout round masa first round an khelta a heta hin Inter Miami in an mikhwal Nashville kolthum gol khatin an neya Inter Miami tan hi minute sampakwana a Lionel Messi an gol maswai khungin minute samruk pahni na Tadio Allende an Inter Miami maswai na bel cha heminu hian goldang lu bel lak lo ma sela additional time minute samkwa parukna Lionel Messi bokin Inter Miami gol thumna akhunga Nashville hian hun pek bel minute som pahni na a hani muktar mangin gol khat an khung ve sham bok ani Inter Miami hian gol thum gol khatin Nashville hi nema sela ram sang jok online hlang kai theilowa achan chu first round hi best of 3 series a khel turani awangin chumhni chakma sa jok jok hi ram sang jok in hlang kai turani ya Inter Miami hian anin machon le huna nena an chan chuan ram sang jok anin hlang kai theianga anin machon le masak bera an tlomani ero chuan achak jok ti chena turin an match thumna an khel chun zom atul don ani ti hian kum in sang ni somni panga bi ka hian Messi hian a khelmek na club Inter Miami tan hian match somli le pali khel tingta in gol somthum pakwa akhunga assist som pariat anei tel boka kumin bi ka chau hian Inter Miami tan match somli pali atangin goal contribution hi somnga pasari loi anei tling der to ani tichuan ram le club tan a khelbel khomin kumin sani somni panga hian match somli le pariat a khela goal somli pakhat khungin assist somni anei tela match somli pasari atang hian goal contribution hi somruk pakhat loi anei tlingani Messi hian MLS bi ka hian match somnga pathum khel to in goal somnga akhunga assist somni pariat anei tela MLS a hian match somnga pathum atang hian goal contribution somsari pariat loi anei Inter Miami tan in elna a khel zong zong atanga bel khomin match somriat pathum a khel tling towa goal somsari pathum khungin assist somthum paruk anei tela Inter Miami tan hian match somriat pathum atangin goal contribution hi za pakwa loi anei tling der to ani ti hian Messi hian a all time career a ramle captain match sang khat za somthum pakhat a khel tlingta a assist zathum somkwa pakwa nein goal zaria somkwa pakhat apui tlinta a goal contribution hi sang khat jani somkwa loi anei tlingta der ani Messi hian amane na khaikhin hlo Cristiano Ronaldo akhum ta boka kum somthum pariat le ni za somni pahnia upani chungin goal zaria somkwa akhung tlinga chuwangin football khovela goal zaria somkwa khungtlin tuma no pangber record thar Messi hian asiam ani Cristiano Ronaldo hian goal zaria somkwa apuitlin khan kum somthum pakwa le ni somriat pakwa upaniin match sang khat jani somni amang boka Messi hian kum somthum pariat le ni za somni pahnia upaniin goal zaria somkwa atlina hemi atan hian match sang khat za somthum pakhat amang bok ani chuwangin goal zaria somkwa khungtling tur hian Messi hian Ronaldo ain match somriat pakwa lain amang tlem zoka Messi hi goal zaria somkochina chuan match a khela tanga chutin goal khung thei jok ani ria ma se an career pumpui thira tuna an thlenchin en ero chuan Ronaldo hian goal zakwa somli pakwa apuitlin towa Messi hian goal zaria somkwa pakhat akhung tling ve ta chawa chuwangin tundin hmuna Ronaldo hian Messi ain goal somnga pariatin a career puma chuan goal akhung tamri jok ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thak chun zomta ila heta hian football London in tarlangin Chelsea chuan France center back Dayot Upamecano hi Bayern Munich atangin laklu antuma Upamecano hian season kalmek thangchau hi Bayern a hian contract anaya chuwangin season kalmek zo hian free transfer a laklu thei tur zinga atela Chelsea chau lopo Liverpool le
European top team dang te point an be sei me ka chu wangin Chelsea hian free transfer in an la lu theng em ti achiang lova chu puitu an nei sho hle Sporting midfielder kum somni paruk mi Morten Halman chu Manchester United manager Ruben Amorim hian lak lu ngei aduwa ani hian a contract a release clause Paul Magdade somsari aneya ma se United hian Paul Magdade somnga in lak lu the an la in be sei fan ani Caught offside in tar langin Manchester United chuan Bayern Munich atangin German midfielder kum somni pakhat mi Alexander Pavlovich lak lu an tum don Spanish chanchin buten tar langin Real Madrid chuan Turkish forward Juventus tana vul kum somni mi Kenan Yildiz hi Paul Magdade somriat pasari in lak lu an tum don Football Insider in tar langin Fulham chuan an team manager Marco Silva hi Chelsea Zealand duwa chu wangin contract harjia pui ngei tumin an dor meka contract har tura hian lopo ti phun sak an tum ani German chanchin buten tar langin Manchester City Chelsea le Manchester United te chu call player thang duang kum som pokomi German forward Said El Mala lak lu du zinga antela club lian tak tak ten Mala hi anin chu chhauzel don ni point alangani ESPN in tar langin Brazil forward Arsenal tana khelmek ma se Arsenal a tlatum lo tak mai kum som ni pariat mi Gabriel Jesus hian Arsenal chua san tumna anei lova kumsan hi somni pasari jun thlakhleng dai contract anei hi manzo atumani ole khadichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se